आराम से लिखाई माने कासिनो नाहारमुं सिनी illegal immigrants Bangladeshi state Rohingyans ni je sing abono detect deport khai borno tasha Bangladesh rohna ni bagai so sing tinaro honorable CM of government of Tripura chief minister bono sing through SDM Jompuijalan hoite kaisa memorandum rohjaka and both sao thapnoi thik ase action nanai and tumuno action nai hangkange abo sing sijang nai tamni bai Tripura action na jagya কারণ যত জায়গা হয় আসাম হয় জায়গা উত্তর প্রদেশ হয় জায়গা কম জায়গা উন্নতি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হইতে 19 মে যেফোর ডিক্লারেশন দিয়ে জায়গা যে হোম অ্যাফেয়ার্স হোম মিনিস্টার অমিত শাহ নি হইতে আপন পাইলে जों তিনি যত ত্রিপুরা হাসতেব তিনি মনতি जों যারা জায়গা জায়গাবো তিনি মেমোরেন্ডাম জায়গায় দङ যে ত্রিপুরা বাহিনো ডিটেক্ট ডিপোর্ট অফ ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস এন্ড রোহিঙ্গিয়াস ফ্রম ত্রিপুরা হাইছে SDM ni bukhati babahay rok borok sano o am chayoto de tong babahay rok o am chayoto tong kare abo boror tungnai ebong public burtungnai tomunom haging tong hangke kuno dina fon sen Bangladesh te Rohingya sono o jago ko namte sebrajak lag je Tripura hase tongni karon Tripura kha mostly drastically sing occupied by illegal immigrants oma agini simin choba khai phayu sing jotna sini Tripura sarok sing choba khai phayu sini 1968 afro simino sing TSF TUS ni hoje omo choba omo kebo khoraksa individual chobai amo joto entire as a whole Tripura sani choba ngai mo tini sing joto choba khai tongo and omo choba success dang nang yaba semia phiaba nang being a Tripura sa nang babo aro logi mar nai but sing tin nukha kabangma government of India ni home minister ni hoite jefro declaration jaka BJP ni jonajati mucha chup o jaga congress ni chup even o jaga CPM ni to totally chup because drastically singnuko in the past CPM regime afterno Bangladesh ni job or boro final we are surrounded by three sides of the border Tripura ha ambai ajorawono Bangladesh aska phaimani yagolo sing tini boro bank chup khatongo Tripura motha YTF TWM no kaisa khorangti sawai tongo abo illegal immigrants no go back detect delete and deport khainani bagai haise abo tumuno government of Tripura na yang hangkai abo sing government of India bas later honai choose khainai fight khainai hayake abo kuno tamo kuno solution ni bising asing ya haise government of Tripura ni borok tini obo initiative na hangkai borobo knowingly khai tong haise obno sitoi obno detect khaya deport khaya and Tripura bo sudu thuruk bo song nejimina illegal immigrants haise Hindu Bangali bo kabangma tong haise 1971 liberation war or kabangma habjak abo sungjoto siusin Tripura hastani kahini sin itahas sungjoto siu haise kintu o jarao point government of Tripura only for vote bank politics ni bai wang to hangai sung abo boro government of India ni boro kuno responsibilities na yang mani abo sai sai bonnu jana haise kana nai to 19 June hian 1 month kana jeta notification homa ya bo hai joba Tripura sarok iman jodi no bono to wikarian si abuna ang koina ni musungo sini media Tripura sarono Tripura motha YTF TWM simi choba khaika choba saksa sang lakhasi nang saksak o Tripura ni o hani busa Tripura sangai na nang BJP ni color nang CPM ni color na Congress ni color na Trinamool ni color nang saksak wan chui tong hangkai BJP ni jonajati mucha to until unless bong ni o Tripura ni je tongnai borok kok saika borok chup buku pura selective theja khaisi same wise Jitendra Chaudhary Manik Shah chong jepur kun saika borok selective theja khaisi sing Tripura saroni bagai kogri phayo bubagran netritwe bubagran leadership sing agi bo sauje Tripura sane hamkai ni bagai Tripura sane permanent solution ni bagai khaisi so aboni bagai Tripura motha simi daikto yamo being a Tripura sane ni CPM pan khaiting BJP pan khaiting Congress pan khaiting ni bo daikto haisi and kabangma tini Tripura sawo ST cell Congress obo tong haise kok saya ko haisi tini chobawo onkhaya ko onkhor di haisi so only for vote bank politics ni bai simi khayo hang kai bas kanga public no job abo nei borom